Bula. Go minuni mereka untuk teletak na orang ng Bula FM naman 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulu benaka. Se kuongo na vale kanino andai tuku na mbungi endindai. Esama itutungi kita lendo na kambani ka kontra kita ki ena buguni kena baka binaka tagi na ngoni sala na kambani ongo engaraba na kena baka rambai lebu tagi na ngoni sala na Kings Road mai na wabu na rewa kini kadhiwa na maile suba e baka ndita kana tambani ngoni sala ena nonda panua ni sanga sot sarni todo kona da kertu baka dora ena wana nubi matua telenga na daka ena nonda pi tolo ni sala ena long mani runa mbaki meongo Bagarita na tambani FRA ni na solileso na ilabo o kati baga retention fund ke baga tapari baga binaka na takadaka. Era baga nanumi na obisa maibuana presidente ni nonda matenitu Major General Retired Chiochi Conrote ena mbimbini kana dungeni na itabi era baga dolatikina wambimbe na ngauna mbole ndonu makitiko. Eka Conrote nindo usanga ni baga utagi ni tabianga erangaraba no bisa ena sona ngauna kaongo endo na tikina ndo mena baga bimbi taki ebe baga numi telangana presidente ena bimbi ni non tabi no bisa ena non tangu makina lubenda ena bese viti enu inde Conrote ni na tomani tingana daga yanga maina tambana ni lawa baka wasibi ena kena saba bade nongo na ngauna ni marau kanda ulebukina na ososo keina beitoso yaki Esa klande bagiti ko na ministry ni ngoli na kisi ni nganga ni balolo may bono lebu kabambauti ni may kautanikina ng bulan nindo na lew ni bonua. E bagarita ko semi korele sau na ministry ni ngoli ni sasalongo ng balolo endondo no menda uturbaki ni sember ni zambi na matanisinga. Ia kesa ni ngaraw ni nantikinongo e narawon ni babures e sotale na lenga me baka na nganga. Beba na numi na minista ki be kenda na leuni bonua menda nganga rauni na buku ni sasalu ni waitui sena ika enda kania. Kinangito, esa tu baka takataletiko na matambosi ni rugby unioni ena nonda bonua ena kena abagaramba ilebu taki na sotsota ni kena mbuli na skipper cup ena embaki mayongo. Ngoe salamuritingana kena may bakatabari sara wabinaka na sota ni skipper cup ena embaki ongo. E bagarita ko Jono Kuna na bunlewani ena matambosi ni FRU ni totokan din na bitoko ni elabaki gomesi katol ni ambaki beitarabi ni nona rawato subo ng bilo ni skipper cup nanronga rawata na ulo ni dobi beir na wasiwasi ni ambaki tinigadiwa na timi ni lautoka ya kobe na ulo ni dobi beir na wasiwasi ni marama maida bekir na bagalele kanino andai tukutuku na kena ikuri erona na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bagading vinaka. Ndo toka leo na bisere so na Bula FM number 2 NSR isu. Bula FM number 2 NSR.